Aruniphai Krehiniani Lakhain Koraisi Borjan constituency and Kang Hidipia Hitialong Lamding Road KSA Hidipia Road Tumpen Patripi Ponsi Ingdeng Krehini Lapen Ingdeng Kep Satlang Ki Unatumapan Karchu Lapen Career Guidance Sajaime Kipaman Po Angso Melong Aluhi Sarpoman Pen Borjan EM Surjorong Par Carbing Long Thomas Council Pansi Chupha Pono Bonta Kapregasai Ki Dukokajok Alangli Lar Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron Pansi Aluhi Sarpoman Pen Paman Pondo Manpeng Aluhi Pen Assam Gorav Awardee Binong Teron Carbing Long Primary Teachers Association Kongchunbang Songbe KSA Tiripia Kongchunbang Desoy Teron Ratsai Klembang Sing Timung Noren Teron Mirjeng ME School Headmaster Bikrom Bay Holy Faith Academy Principal Harlong Bingti HDP Bazar Committee Meipu Rajuing Leng BDCA Meipu Edwinson Hanse KSA Therapy Education Chunbang Lapen Pinangan KSA Klembang Pu Lapen Luthan Bang Tumchetong Dunsi May RD Pidununti KSA HDP Head Branch Meipu Malong Kiriti Sopen Mechari Ponsi Rap Chunbang Sarjinong Terang Aluhi Pachini Lapen Meathepi Than Pono Mailong Kachopon Kaduka Via Pailake Bang Paroi Si Sosea Bang Pu Bang Pia Tumapan Archopono Education is the most powerful weapon Puathepi and Ponsi Jasimet Lokachari Kipaprang Ponang Jeputhak Mealong Chithan Chimum Pondo Raki Kicho Arta Ka Vepen Penan Kido Lapen Piso Ke Anaputhak Chipahilunang Ji Lapen Phone Ke En Kipang Arnang Jeputhakta RD Dojot Pen Chithan Chimum Ponsi May Misen Pen Pachun Pondo KSA HDP Branch Committee Pen Hilutung Patripi Ponsi Pininga Sengkan La SS Lapen SSLC Kion Natumapan Hilutung Hanikan bang sontak thak nitum pining thot pining sengkan thot stamin nitum karcho jamek nitum deng pon lo so karcho jamek long nitum CBS material hisar pon nitum tinghon nai sar yem sar jorong parban nitum chopon lo bon stami alang li haprek sai ke ko jok alang li dak Food and Civil Supply Board Chairman hai litron masi adunar na chetoy jong lo pen ala dak nitum pini bang so karcho program long nitum For example, keting manpeng itu alhi tumben itu dak cetan cemum long lo, tapi isi ni karong memi alam mengalap kerja peniladak itu felicitation program long itu non hejong Assam Gorav Award kilong abang pu hai binong teron serta miladak career guidance uptake alangli pinmesan miladak isi session and pondo la si la bangso session kian lo alangli serta mi For example, career attack alam alangli than pondo. Ini kalau 100 plus ange doji bon. Tak so ada mek lo. Cara lo pute tuning ban bangge pining improve cek bersama tu teklong lo. Ani kan lang ada tum coaching setame pilong long setame pining bangge tum coaching setame pilong le pen lang dam lo petang te alang le tum percentage setame coaching ke than the pen job setame alang le tum kecepat du pen alang le tum mesen percentage ewan kilo non akai lang dam lo petang te drugs kichu atum si ong mena drugs kichu apai bat lo lada ki pi hawar lom same drugs kichu bat o khanjang lo asi alang le tum je alang le tum school on desi la drugs kichu anasi alang le tum prang rong lo penangan amun di datum kelasi abang so alang di tum setame lahai hormu raki hormu mate drugs pipini lahai ganja lahai alang di tum lahai kichu la tum chiri nang pola pen dak education na hin alang di tum chari du nang pola Dilai pen bijorong pi Carbing Long Life